abebembezi ba district yacu ruhura bakwatanise na Minisitiri y'Ubuhinzi n'Uburisa batongwize enkora ya smart farming egenderire kwera abahinzi n'abarisa okutungura ebyentasiya yabo omunkoreji abahinzi bahabwa ubuhangwa okukora emirimo yabo barukoresa emiringo y'omurembe etari kushisha by'obuhangwa kuba ensi yitebere yabire desert ningashi yabire nka Misiri hato kureta nk'ebi byo kureba bya biogasi kuko kureta ibyo ntubedinga emiti imo makuma matunga cyatsi yo kuza yimukagireba ngo kuturiyo nsakutereza abantu umwani no kubihereza emiti yonka air friendly etakumya meza hansi kandi kureta nenjura ingira ngo ensi yitu nko mwaka kumuneza kuba nehindukaho ikintu kirango abantu bitu baburijo abahinja barisa nibacishisha obutondo bukurugo mukutema emiti. One, because tubakwegesibwe okwegesibwa okutunga information okutunga magezi n'ekintu ky'amaani abo kuba ekyangwa imunonga n'okutema omuti okaguhemba abo kuba nicyo kurireho kunga emitadere muneho waba otakarebere ngu omu mashagento nibasa kuyihamu gasi kandi gasi ezwe kuyambe ohemu n'amaniwa kandi ogarucyo yihemu omuriro reka kutema emiti wowe otakakirebere aba nibakwatanisa n'ebitongore hamwe n'amatendekero agarukwegesa eby'obuhinzi n'oburisa okuwera okwegesa abahinzi n'abarisa ekisooka okukwasaganya abalimi n'abo abali mu bizinesi ey'amata oba mu dairy sector basobole okukwataganira awamu okuyimusa omutindo ogw'obulunzi kureba hato omuntu kutema omuti oyinza kubabwire emiti 10 kandi ekindi turiyo ntugezaho no turiyo ntutaho bayirozi turiyo ntugezaho kugira ngo tuteho the talent measure washanga ngo mutugumu kuza gutema nibija kuba no guhera fine ingana umushashura emutwaro mukakanga abantu nibija kureka emitegi niguma nibakiriya ringa famu zabo kandi turisa ikimanyisa ngo byo buhangwa bitekwa kubita omunkora kureba ngo nabyo twatura nabyo ko kubana oreba abinyi wana bijakiruhura waika Kakuta Road oshanga hamakara mingi na mwene cyo tukoraje district ya Kiruhura ni mu district z'ecyanga cya Ankore zikirizeyo kuteganisibwe cyanda kandi abebembezi bina masikongo encourage neja kucendeze kizubeki ahabwa TV West and El Achiza